Da idemo na izbore. Vybranky najavení a všehlasnejšie od vlasti i od opoziciji mož čuť, že budú otrimani kedy lokálni i pokrajinski. O terminu vybrankoh dovarjaše predsjedatelje Srbiji, Skupštini Srbiji i Vojvodini, hvarela za RTV Maja Gojković. Hođišće o tim nje beše dovanevo na veri, že bude postignuti konsenzus o tim, že bi buli otrimani istočašnje. Na pitanje predsovi Branki Teraske 2014 roku SNS osvojila apsolutnu vekšinu, Gojkovićova odvitovala, že nješicko matematika. Da bi izašli u susret i onima koji osporavaju politiku Vlade Republike Srbije, Srpske napredne stranke i premijera Aleksandra Vučića, želimo da pitamo Srbije da li želi put reformi ili želi povratak na staro. Od liderov opozicijnih strankov tih njoše moglo čuť, že su porihtani za Vybranky. Lider DS-a Bojan Pajtić hvarel, že jeho stranka porihtana na sotrudnjstvo, a insistuje na jednim zmenjic Vučića. Zos koaliciji SDS, LDP i LSV poručili, že atmosfera u Srbiji bar Češka i Vybranky jedini výhod zo toho stanu. Boris Tadić i ja imamo u velikoj meri različit pristup pitanju nivoa autonomije Vojvodine. Ali to i dalje ne znači da se ne slažemo oko puta kojim Srbija treba da ide u budućnosti. Po najavoh i vlasti i opoziciji Vybranky bi trebali budu otrimani 24. aprila toho roku.